Apollo Kington Teso Zono Presidential Industrial Hub Soroti Bernard Ongura ngese balebe ituroseteke sinu kotoma ainapeta nu eloskitore President Museveni aikeun eja utenelo itunga lokop kanoi Atumunak. Teso Zono Industrial Hub eraile epukorete President Uganda kere eraske stomana kanyangon angini sub-region ejai industrial hub edopet. So ni teso ne ya ni keda dopete le ejai soroti. Ipukorete sio industrial hub le jotio atomana kalo uniad isigi otosio Aijar ne due lusodit. So apele kineta no teso zona industrial hub rai ay ngara kini due mun be amuna reja utene ubasho mane karu are lo pota etama ishomo konyo to nanga to rot anwa kiro anwa gitikita so ngisto we president wanyabe e kotidwe da ngunu anyo ne ponelo du makinere achoa ne pedora moikini kesi e ponele jarata o chalo ikech mapena te addressing just get a tailoring just get a welding bakery and construction. So angin gore erai free, apero erai free tie, ayam erai tie, angin gore kere erai tie, apu ganesi, dawa angin gore kere. Ebe angin district ote so jaske de dua kaisare, ape surat tomon, disapa de tomon. Iche kotoma Atumunak kesi apotu kituroto apugan ko balasi erai yen ibore yen ebuni aiteten ngaren kech. Ai samaingo welding. Erikonga bunone adomutu nyarikoto district. Rekota pugani Atumunak kalawete tutu ono kosi. So abunga adume chance on la abunere ni. Ajara uchalo mama pata na ber. Na ya na abunya program lo be de tutu ono Atumunak. Apugani ngese puku kiti. Aja ingo chalo dong na mamena beti ngai tenari mamete papa di kapunu kiskolo wadi kaete bodongo do yaune tengo dani yaune ngote so industrial hub pakina so dita kurianeta konye na ge onore shisha abunga wanyu be apuko kinwa da ngarenka aja ingone program lo ya utapugana nwenke una so Atumunak ko otomoponesha no gitigita sage na abuni ngone Atumunak kanyala palo uniet abu ngone boyo ngane kisepola dume mboronu epu ajena ngona so tajen beronge idon jena ngaso mboronu epu ajena babo ngo kaungina bedoro ngoda pukore ka business bon diuna ngoda kwa kina ngarana kine tunga keda ngoda gaune punelo bedoro ngoda ngara kina kaijara ne pekede kosikal Ejangun ala sisi ko ibuga soroti Peter Pex Park ngesi sinyiko kita Atumunak aiketa kine keda ashoman karai ekotus kesi ayuar ngaren kech. Yeah, so create a difference. The purpose of knowledge, the purpose of coming to school is to appreciate the world. Okay? Appreciate the things that today I'm educated, I'm skilled, I'm better than someone. I am better than before I came here. And practice that difference. Kanuka TV East, Rebecca Mungin, Koibuga, Soroti.